ke kubalekile ukuthi iphinde futhi ibonge ukuhlangana komongameli bonke bendawonye. Hawutha Bombeki, hawu baba Jacob Zuma, nawe baba uMhlanta. Nehlangane ndawonye oJaji uZondo, abaholi bonke behlangana egameni lomntwana waphindangeni. Kwaqopheka umlando lapho izitha zonke ehlangane ndawonye omalema bonke behlika inhlini lapha beklinywa ngothayo oshivambo. Besengwa ngothayo oshivambo lapha ke lapha na ke inunu le urabaphosa basenga ngothayo lapha baklinya ibaklinya nje inamba fanele yabheda cabanga ukuthi amlungisa. Manje into eyenzakalayo lapha le yanto yonke yenze egameni lomntwana kwaphindangeni. Nalesi sibozi lesi kuthiwa olufana lo umlungu lona okuthiwa uJohn Stayzen. Godoyile nalena ephethe iqembu lobandlululo. Winja Stayzen winja. Awusoze nje sozoliphatha lelizwe wena. Lala kwaZulu ukuthola ngisho lot ivote. Ugcina ngawo uvotela uphampasi lo abanye amanye. DA nje sifuni futhi asingabazi ngayo. Kodwa ngenxa ukuthi ubuyilunga leParliament ukwazile ukufika umntwana ophinda ngene kwakuhlonipha lokho nathi sakuhlonipha. Siyakubonga ukuthi ufikile uzobhonga nathi emswanini waphinde futhi wafika nangelanga lomncwabo. Nabanye ke ishiphi includela lo mtsense lekuthiwa lokhu njalo lo missile yanje lena angazi ukuthi le nje isa recognize ngobani nje le nto la ngabe ihlala ekhaya ilinda ukufa nothi mosiwa kodwa xa izinto ziyafana into eyodwa into futhi ihlala ekhaya ilinda ukufa izinto lezi shit yabo.